Oke pemirsa, selamat siang dari Tagaripulyo. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan mata muterong di almarhum Dante Silasa Tanefika. Oke pemirsa, kita keliling-keliling di lokasinya. Oke pemirsa, ini lokasinya. Mantap. Loren Pelangan, Phil pang Loren host. Bumur ke papa mo Loren. Apa Loren? So. Tawaan mo. Ako may. Sirang dulu tuh alat ni weh, dia weh. Baik, mau pemirsa. Laki-laki dia seksi. Katanya pakai sarung. Boleh, tato dari sarung itu laki-laki jangan ada sarungnya di situ. Ada sarung di situ nah. Oke. Nah, sementara mame ke pemirsa. Mantap pada sarapan aku dikasih takut waktu baru ke depan. Kok betul ini empana. Betul itu dah belum mati bang. Mana Halo. Halo dek. Sal di pertandingan serangan, salam sama Bida bosku, anak tomate. Oke. Ano ba, pag yung ito anda ko kano, totoo di pa sa ari punong tama, kung nyo ba ito? Iyo, may bisa mo ka bang kita tamang kambi. Tapataman na sa giterong, yato rapiro na, patami lumay. Lang nasa kapiterong na ako. Naman ay pasabayang di Majlis Gereja. Tamanin oso. Yato din natin tamo, patami di menterong. Jadi ito tiro rapido, kibisa patami lumay dolo. Bocor niya
awal mio. Natambah siya kung ano hinale. Sana bisa dipasang sa balkon na sir. Oo. Apa tengle? Sabi kita. Ano? Ako sana to. Teng pa din. Tabi way naman ito sa musule. Ako bang magkukulit? Ibu-ibu apa dati ito na limi inoso? Apa hindi? Bisa berkendara apa sedikit? Mukaratu dengan aku saya kenal itu suaranya Papa Loren. Oh iya, ini ada Papa Loren. Nah, sementara mengapa Papa Loren, pemirsa. Ah. Aver ako ito sa sabe. Doro jumay di prago ke para de parecido. La cotorro tagari. Itane sorasa kuwa. Ya tu de guerra adikku. Marai bola betodok. Nah dari ya tu dapat jalan itu juga toyo jo. Maka puspakana. Tahu lagi na. Kisoro ako Nerindi, mana Nerindi to? Nerindi, mana Nerindi? Ini aku Nerindi. Iya, mana ni? Oh ya. Yang betul, cara saudara negara. Jadi itu kalau luar atau tebo, jangan bikin cara todok. Arnold Sirendin selama lagu senerian. Yang mana nerian bosku sendaknya? Ya, mana sementara lagi soalnya sama to. Sama mau kada situ ujung tarung nang kira yang to kalumpang. Ya tulang nanti kali langsung itu tomato negara sama limai Nerindi. Jadi ya tu negara atas sudah tegari. Pertama mai surat pengunduran diri. Tasirangi soalnya satu kita tu tegari. Tomang kambi pertama ni terung. Pertama nasi ni terung kamane. Jadi nampalano home sweet home. Ada Papa Loren set selalu berir. Ya, pantalam itu mangkami itu terong lalu apa boleh? Tampilan sang ini pantalam itu Pertama mai. Ada teh, hey. Pidda. Apa Rachel? Yang di rumah tadi pakai peci, yang ini Ada kamu. sebenarnya lo belum mai. Sal dipakai dengan sarang. Tolong mispil itu bosku Pidda. Yang mana itu Pidda bosku? Saya tidak kenal. Oh ya Dah kau kita. pokok ni kau sama tu, sama pangan. Masih yang sama dulu.
Oh Rombe, yang mana yang namanya Nerian ini? Benar itu sama Nerian. Oh iya, dapat salam dari Arnold Siren dan Swiss. Ya. Ya tu kita tuh manggur pasnya kilo ini keluar kok, terlalu bang. Malaysia mo. Oke ya. Oke pemirsa. Ya, pertama meter teman Loren Pelangan, salam salam buat papilya dalawa Loren. teman langsung. Teman Oke, Loren. mapasundot sa lapangan. Berapa menit Loren? Tar kemerampo. Wah, di Makassar pada Loren. Oke Loren. Kita spill karbo dulu pemirsa. May ngamulo ito pemirsa na di. Wala na sa markatero natin pasamayan kipapilya teman langsung. Udo lang na. Oh, matago na lang ya, pasusin ito kaya no. May tamarin piso na sa natin pasamayan kipapilya teman yang pemula di acara. Oh, ada saudara Rinaldo. Mantap. Ya, kabe loko kita soal dasang dulu jobe dari pegawai Tisara mata mutero solo mapar kalang ulembi kami nomban dako karwen tadi kasundun ke Salwairanda ay komita rapat masamaya kurai sumangana oleh perayaan na ipakending mati Allah melalui ini lantai kula atau merasan toleranna kamoro milako kami suranasan ibengkan kamatotoron pakalian sia kakinan lantai lupa apa orang bang atau totemo la dipugao tuma tamu terong siara ko karen la dipugao tu maparkual ulen duit kama nomban pak pakatan lasak kate dimintu rapu tondok
kombongan. Si solo tuma parentaki. Kumbuha tu yate lama tamu terong kan. Pakanan na ite minintu rap talana inde ambe. Ipasundon itu sang laweran na ada kabesan lam tangan-tangan te tondo. Diko nama alin lamen dari duka pa pakanan na pa pakatana. Laku anak kampona landa laku mintu raku. Yang waktu itu pamandoki kiparampo mati kaleni kumpotete puang Yesus Kristus puang selamaki. Amin. Bersemangat aku Pak Pendeta. Acara Staruna ini mau komite tenang sama itu. Mari komite kita mengurut terpilih. Biar lo kita tanda kita tata juara kita terpilih. Dito le paito te nomor pero que bisa bebé. Nasi rampo na mero la settingan. Hindi ko may bali-bali dito mo to, hindi ako ano, hindi ako may. Tama ko may siya palura pulyo ke, hindi ako may. Opo ya. May kumisa. Mang Ichon, kuan nila ba udah may nasa rem-rem hindi teh. Naman kamu di kuan. Tes 1 2 1 dicoba. Tama ko may kita tama ko may. Nemor hindi ko may tama ko may. Oy, ganun pa ulit yung papunasan. Yo, tama tombe. Sa ako ba? Kami ko mambelang sa ang tayo pang nanakama tayo kalalino. Yang tayo mo naman di pa yun. Tole, siya sabihin. Tole. Yung kapisa tombe. Tole pangan. Sudah untuk mau dipelar etilista. Pasti solai pangan rokok. Ini kami putih ya. Tapi awas kan Pak, dia mau foto sendiri. Pegang foto saya. Ini aku tiada pun pendek. Mana macam-macam tu cara tahu. Ay, mulai mo. Oh, bela. Gora, gora. Lao, mai, kanata. Tanah siagara, lao, mai, kanata. Kanata siagara, Matori komite para koko-koko nasa ngiti kantong komite. Ato kita keluar kate sama nasa kumay matori. Yo.
Demo jo saja mohon. Para tamu komite keluarga Matorim. Pugera, tamu pugera masih keluar ke rumah ya? Ya tu rapera lalu keluar ke rumah, tamu ke rumah. Ma
ate potanguna unita pakak marah. Hei, goreng. Hindi ako bilang ng tadi mo ba hindi ako bilang mo tamang ulah ako may. Hindi ako may. Hindi, papital lagi na tanong mo ako may. Kira ko may. Bat telepon. Payung. Namale. Kung bina natin ito payung eh. Hindi ko may, Ito na tumumungan, ito. Iya tuh na lagi aja lah kalau dia lah. Palatero, panuloy. Bombongan dulu. Bombongan, para itu mga bombongan eh. Bat telepon ini, bawa bat telepon, kita lepasan untuk bat telepon. Ini pindah apa bat telepon ini apa? Bat telepon
Kau berpoyan itu siap-siap ke tulung aku. Batalay pong pwede. Iya tuh Ladiola, iya telako. Lalu dia kita saw, mari lang ang tangke, mari roko. Padahal ko te, padahal ko posisi tubuh mo masih payung, batalay pong. Padahal lang ko tubuh mo masih batalay pong masih payung. Bawa kituan do biasa do mana nak kemana lo. Erik, siapa tu kita akar kisah tema. Kena kau bisa tu tolak kira bawa. Gandeng bawa pisau, gandeng ni. Pamana bilang kau tu mana no, nama ni bunga. Bantu Todi. Pasulah nak kurang Todi. Todi dah mana puru di jumpa kau nak kau. Pamana lang kau tu Todi dulu. Pengen. Lanel pa yung irito datang tipo. Begitu yang ada lagi. Ay. Panas to. Mahaido ka pa ingat. Iya. Mulai dia telang tahu. Kalando pati ano lang ko. Sekarang bela-bela kami supaya kalando. Oke, baik. Tadi
Oke. Terus jalan. Ya. Terus. Halo. Halo. Sudah. Mantap. Itu ciri-ciri di depan sana. Iya. Dia ada itu gambaran tuh nih. Di tengah-tengah tuh. 3 kali nanti lapangan. Saya teman mengangkat. Karena sampai di situ dia Kali pakai payung di belakang, terjadi di belakang. Ambil alam pemirsa. Benar apa mas Den? Sekiran jauh. Awas motor eh. Wah, kempes pala. Mana ni kempes motor? Bara eh. Hati-hati. Wah, mulai mau tuh buku nah. Oke, di batu betul. Nah, kalau gitu. Sing. Bagi gitu. Emang ya lah. Emang ya lah. Wih, kamera aku sing kamera.
Udah 3 kali. Aku berapa kecil roti. Rasa lah pemirsa. Belum tepayung tak. Bentar lo, pada pesan. Para boya tinggal nonton kita bela. Apa ya? Kabel dulu, lo betiano. Kabel. Halo. Para kabel minden, lo betiano. Biasa pada guru nasional ya start ini Pak. Enggak enak kita lebih nak permintaan lagi. Dalam darah harus menurut kabis. Kamu punya tidak nan? Kamu kira kira apa apa kan? Hai, mana itu? Padang-padang. Iya betul bilang sabunga. Bantuan. Dami lalaki, karena sing dete. Anu kita oh teh.
Katanya ese. Campurnya biasa. Pasti bang kenalan single 100 sabi di Jose Bule. Single 100 solo tole ini atau lah. Kumarin na sa lida ini. Inana lagi. Batu mana May po mga sindi, pinulay panggawa to. Ganjar. Pakat yung anak ba daw to? Ito ano? Tulas itu mbak. Tahu lang. Aku nang kinalin na. Batas na lida. Kosong mo. Kosong taruh ya tu. Batas Akan ito. Natira ito udah pertama na malaw mong kalotik. Beraku pertama dah ya. Campur po. Kalau kita gitu. Kan me. Ini na lagi. Namin mo na lang ako pertama na sing. Dali na mari na. Nalay. Kumbara ka to masar kay sabihin ganti Oh, na. talui. Tiro kay. Komba na po sindi nito dayan to Ganjar. Batasan na sila itu batile pag ba din Asia pura ko binakumiti. Iyo na sila itu bayo sa mga sila. Tara maling ke tani kita na. Ele me kumiti. Ay, katama mesin cuci. Iya sandai piriti namo ko ton. Di pertama na kepe ba sejo? Nalilina sa restoran. Tak cocok tu ke laos mesin cuci dah ko min pertama tu. Ah, no tong nori. Dar kami sambu ko na pupoli. Era kan ya. Tungon di bati. Ano pe? Lampu wira ka tutirang kulay ka turon ta ya. Lamo po yan tilamay lamo menurusi. Turon dai kandang amin. Si beda kote. To do luba apa? Yung po Frans Banga, Malasolo, ya Malasolo pemirsa. Tiro na po pika ron pero. Kita mo, kita ranasan. Frans Banga, kon itu situ na lang perang di na ango. Kami 3,000. Oh, malang harga dua. 3,000 ba may? Ango bang harga dua tu pengatan sa hari ango. Ben kolaran, ben. Iya. Kurang air kah kurang ballo kah? Masalah dia lebih nonton atau kami 500. Kurang ballo. Cungkil itu. 300. Cungkil ya. Iya, boleh. Bisa diurus kah? Ndak kau dicengkel-cengkel na pengata. Nanti Diurus nanti tuh. Poderang. Yang dicungkil-cungkil ini Iya. tidak enak. Plan mami lan na misukile. Aman. Iya. Aman sih aman tapi harus ada. Mami apa mbak toko? Kapan? lagi mil ka pero te. Lagi mil. Ile poloren. Esa ano titirong. Lagi lagi dulu. Saya minum dulu ah. Lah, Minum dulu tuh, minum dulu. Weh. Alay me, malasu. pagkaryo ngari ya. Yo, mabo kita gari te, de mabo. Ang abang tu so yakin. Di rumah. Dengar teman kada. Anu, Frans Banga. Minar sama Frans Banga. Anu jumit kaca, so pesan na. Tansi. Oh, karena bangat kaca. Yo, banga kaca. Dia anak ke kabel atau bagaimana? Apa? Asuransi. Menonton. Wah, Nansi. Halo. Daka ko ano penyanyi to nabog. Cara ke Kau kabel. ni penyanyi daka ko raya punya tanah bongi. Pero ko positif. Ko positif na ko pe malangay piriya. Di malangay pira. Halus ni kalau kita rompe. Halus le. Taruh kota dari kota dekat bunto. Malasolo lo pemirsa. Ikaw pa naman na panate kung kalau mereka. Ya ya. Ang syupe sandok itu. Lebih cepat lebih bagus kita ini. Toh? Kau lagi dah kau tu? Iya lah non terong lagi nu. Na like kande ma. Ada lidah tu boleh terong nak kami ali dah baik kamu lamen ni talura tu sab. Pun nasi pun. Terong boleh. Ada kabel kok. Kay kabel. Anan ba mi sini? Dakop juga. Dar kami. Dapat si lagi sikiki anda ko. Sikiki pun kita beli lah. Aldo, salam sama Pak Lurah. Yang mana Pak Lurah kan? Ada yang taruh. Benar tu Pak Lurah. Yung udah pindah ba dako para ba? Yo, patare macam kabel. Oke, bisa. Nama lima nol, lima pukul 5 toro. Kampai memang lima bosmu. Ini bisa berkumpul loh. Malah selim tel pemirsa na. Tapi rumah itu lah, pindah di bentuk kota kota. Tabul ko ili. Dan tualang patalo, yang ada di Mas solid gitu tahu. tua. Pangalin itu. Daerah. Oh, tak boleh. Itu Satu. Itu yang dong eh. Gora-gora ramai bagian. Untuk mereka teh pemegano. Frans Banga kon ini cama. Tapu sih mana pakai masak. Nanu ya. Dai pakai saya mau gitu. Pakai
tidak tuang sambungin lah. Coba dicas tadi. Kalau beli. Matuk-tuk. Mau gerguling. Baterai. Betre bang mali. Baterai. Anu ya jentualan. Jentualan kan. Atau tua. Jentual bilang anu satu. Ano bukan pengalitan. Ini yang mereka kenalin. Ipasang dulu. Yang motor pula Lagi. Yang kedua kalinya. nosong na tayo tadi itu. Kemari ba manosongnya? Rapi. Jangan lekas laga di. 100. Hindi kumalok saratu. Kede do ma. Jangan. Takut 100 di benda ini. Saratu ah. Napalit karo pulang tuh jo. Karo pula. Iya. Kurek pa lepas tulo. Di tanda pala kumali paket na tani di cas saya mungkin. Ina. Berita na menyimpan strom din lang. Seharusnya ya tanggung jawab apa poin kita sa basur. Rapi. Orang bilang jangan pakai taruh ke sawah di bawah dalam rumah. Para nibil dia itu. Itu rumah lah belian. Macam baik. Misal ibu parik itu. Di bawah. Ada kah? Bentang pemarik ke. Nampak ngalar ke. Petang begitu. Torem tu. Iya. Torem dia tu lapangan nasi di wilayah aku. Wah di sini gitu. Tanju pumal. Oke pemirsa, tadi mau disegal loh, mang kaki. Nawale mau kiming keriungan deh. Halo. Halo. Siapa ini, Kak? MM Toraja News. MM Toraja News. Iya. Selamat siang. Selamat bertemu. Jangan lupa like. Sabar aku di satu, mana jalan kamera. Iya. Lo bentian na. Sabar aku. Ya, MM. Wah, silakan menterong lo pemirsa. Wah. Silakan terong pemirsa. Mang keterong. Ditalo tuh kan. Kami pasilagan dia tuh. Nako kapal sekolah ini, nako pasilagan. Dah pasilagan itu terong dah. Masuk ke kira kapal sekolah, dah pasilagan dah. Si Moko Rapi. Betalo tiwi walian na. Naman po ako talaga kasi gidik tanggay na ako. Yung pasyado na ako di tangga-tangga basi do. Tangga-tangay ba siya lang ako? Terong kudu ke to. Ya, pero ang kuya ti masali pa sila ga. Rapi. Kabel mimo kampung na di na ni pasedian. Di kon anu na tapi pala tapi telko kami. Ya malam. Masai lu kabel pemirsa. Tak pernah bisa membantu betul kita temankan DT tanggung jawab memang nama kepada Pak Betul lainnya. Walaupun tak pernah habis tanggung jawab dalam di mana mereka.
Gabil ditarik ya, baca lambi. Mata pakai may pencarian. Lobet tu ano. Sun lo. Palele ba kami tu osokan kita, nalambi kapel, palele tu induk. Mau ke pemirsa malas semut itu na borongis ya. Mantap. Laris manis mas. Laris. Mantap. Yang mana yang begini mau? Oke. Ternyata MM Toraja News. MM Toraja News. Di ilang kami di kaki tololo to Oke. sapui. Oh iya ya. Kukumbay na po kada mo kumpunikil. Makan na sana. Ini bukan ada tuh semua pas diangkat nih kabel Oke. Tonto pas lagi na buang lagu batang hari kaleta apakah nato kaubanan dia dan tonto batang ata variatan nim lagu batang hari kaleta pasembe taliguran dia dan tonto batang ata anta malin rambut tangal dololem tiga tu uting tati esokang butu lante tamuan late dongo pasana karambau apa dolo dia main lami kata bena rogo pali surala nate tonto kola mesiman na rogo bombong bulan na inde padang atu balo Bagabagan dalam katabe na rokorian bulan na to si kambi alugumil laulangi to si saladan loson turun di Batara alugu da bentiongan ni sangka da belalundun ni alugu na paturun guntu buano mitang kanalangi sangka na pala to galugu to kaubanan do may maaru balusun na Batara rokorian bulan na dua bandita si Solamintu majelis gereja dua pastor si Solamintu pengantar Ustadz alim ulama si Amintu PTA Luturam Kuku Atabe magalimana lami katabe na rokorian bulanna angganda tomangga dipilih lang sa maimpun di Turotaba di gente itu manarang untinting ibuntu pandeul apa-apa itaniti ang namaram tete tondo ko nasa lipapan tiraenan rokorian bulanna toma parenta lalang na telepongan tondo ko laumbang banay buto do may pira-pira ba na lembang magalima na lami katabi na rokorian bulanna todian na barra lantangan na tondo ko to dioso karangan siratuan langan dinaimikutan na londong ende kemiosi kitan na masiyang kebentan ni ada natanantal lang nene di ponene ketulangan na isang kanaran dugubulo ala atau dolo di potau bunga rokorian bulanna Koronambe Toronindo magalima na lagu kamu mintu masalah nasanga to limbo lante tananan pasa lante pasa anate dong tamuan na karambau ta ego milagu pasalan narindingi laku palego na manang na banua tawe anggami to tama solo to tama duka to tiumba amatallo matampu to butu ulun nasalu ti paritingin namin ang alambe raba dalang kumidi orian bulan mitimmin bulan mababa diyong esuman makaraeng mi polisi lebih sampu umi kali libido tilang imi ang kulangan palau sampai inde tananan pasa inde pasa na tinong tamuan na karambau si turu ada lan telepongan tondo ko si pangalolaban zangga lante daenan ayari ito allo ayna to kulla pura di pelendu tonna tambu gua bindo to bendarian na tonna sembe kalapa mata sakidoro to kumompongona bulan pangidenan na masak ilu-iluan na iyan akan de indo na nain tato mendadian na
Tunnagan na kasirapulan na ton na diti pataunan na. Di landolalan ni mito maapagyan na kana diling kapataunan nito mga pina. Di palantagan daw remi, daw tigutamben naman ang abanuang. Di randean miar abulan na rebongan diri di sapuan boko tawaboringan na aparan kayu-kayu. Di dadian mi ilan dan narilambe di tibusanan ilang kendengen atarong kumasiang. Meku tanalondo mi, to maapagian na angga to, mga pinakumuang. Dadi mo hindi balos yoso tibusan mo hindi bida situran dadi umba mo rapas nga indo la na posanga. Den mo raga pagantian ambe la na po pagantian. Aba me bali indo to mendarian na. Zola ambe ito kumumbong na kumuang. Naganda abatoan lo dadin na nasuntun pakul agad tibusanan na nadikai daw tangga na sondong. Nadibaleso samayan na daw tigutamben na manang abanua. Sangay bangapia bato. Tonna ganda atanan nan luna angga kula agad tibusanan na dikai mi daw tangga na sondong dibaleso samayan na daw limbu bala tanan sampah. Ke sondo mi pasanga indo ke ganti pagantianan ambe di sangami dadde kutole bang di sangami dadde pentiyongan nimi huwai mangkana pasake buanga lan aluhuna buanga basi-basian ke sondo mi to pasanga indo ke ganti pagantianan ambe di sangomi dadde silasa kutole bang ya tusanga saranina disanga dadde silasa tangame kata agami indo to bendarian na tangame kamuru ambe to kumumbong bulan na mga luluan tutubong ibatinding untaru dan narilambe kumua terendei mamma ako na kumbulobo matindoko naimpun kasalle mulobo lomelendo mukasalle lomebale sangatontian pewalemu sangkampilong pelendomu na perapi sangabanuwangmu na perapi sangatondogomu ondo ragana porongkoy indo ambeemu. Tidurlah engkau wahai anakku sayang, tidurlah dalam belayan cinta kasih Tuhan. Semoga engkau cepat besar menjadi anak yang berguna, menjadi kebanggaan orang tua, bahkan menjadi kebanggaan rumpun keluarga. Itulah doa yang terkandung dalam Pak Terendei, Batu, Pak Tinting, Todolo. Mulobo, nairi angin kasalle, nasib modarinding, melo garagamu diaru pantarisanmu, mau lang bulun nalondong, maka dende nasauhan, maka ridi inamuane. Lumi kami tamatanggan apa sa lumi otamani sulembangan atamuan, si Tirolindo misa kabaraana, si manta atau mata misa kapaningwana, ilan di sulembangan atamuan. Den minatiro mataduan na simbol omanik ilan tangan apasa lokon loerara ilan tamuan na tau buda megutana mi india na kamuane lago simbol omanik kumua me logaragan na telonga di mantuhu na de pamiring imambela di maya-maya mandapi di manta-manta kemak dini lagu porongi ko alugu narampanan kapa apa me bali ya simbol omanik kumua mano kana aku tulang timba malas sulen duro ko balaran nampa na rampanan kapa mengkailing na alam musio makul aro kurang tiang tuyun na basulian Allah iya ke bonno pinaor ko tumpu ko banuan iniku kala apa ko tongkonan todoloku umpen tirim na kami pesedanan na ana kamuane untumpu matairan na simbol ko manikun kala apa mga bulan na lokon loerara Umombong ting ko si turu tumam babatakan siolanan diong alu narampanan kaba. Watu awarra ko bulan tasa kata masrungan si barung. Tum kakinan de gunane tang karauan tamatanda sa si gore-gore. Anna dibagi sandarang kamu, na ditage-tageran ito pantan tarunomo. Na kamasemi buari matua. Unda dian ni samperan lotong ulu. Ke sondomi pasanga indo. Ke ganti wak ganti anak ambe. Di sangomi pongrate utole bang
tunda magdalian bati di sangomi ambena rate kasaleh anak dadadian bungsuna kondo tarabang umpul ampanan duka iya lu narampanan kaba na bagi duka iya buang atau santaran ka anak angga to pantan tarunona ke sondomi do dapat sanga indo ke ganti gantianan ambe di sangomi nenena fika kutole pa di sangami nenena fika makamban mi targubulan na siya nenena fika rando gumi maduain duguan naban o karurungan rando gumi sake malinang amang impuru bambang ilang batang arigalena mangim pagabalian ilang tondon to batangana tangami kata agami anak nadadian bungsu na komdo tarabang ulan dolalan di pirang pitu tiang reke ulung nalangi uling kabata udan di petamba tolakan lago palelean uran sulemi anak nadadian bungsu na komdo tarabang maapun mosetu na maalimpang kalilingina di tua barra tama isu tama tondon to batangana apa tang sifat mo pirang pitu tiang tang sifat tak tada mo petamba tolakan belan na iya tulan kabudai tulan rumpang roko kabutuan gula peka dona tunna didadian peka yona tunna di tibusanan sanda tumangi imi banuan ini nasi dan tongkonan tudolona songka iya para anak-anak di bambang iya lambana songka roko kabutuan gula di bambang langan matampu pangaleleng ibunin na buang pasimbang tanga di tirona nasimbang tanga nalaboy naliling tanga lanawasi puang ada utang nalangi untoe gunting nalangi di paturu-turu tumamami daw tigu tambin naman ang ngabanua untiro sengo na papaw miyaro to narinding umpulo mintan nasali na taranak iballa malasu na digente to makula siku tanami anak nadadian bungsu na kondo tarabang kumua talu mokon molalanta tamu tumete pagulinganta takumombong tengko situru utumam pabatagan siolanan unang karat ada ananene panda to di potau bunga megu tanami to di pombe nararama kamban kumua umbe den musesara ada kami patama kurin tapo kinaloy lago inde ambe tuturu-turu tamama apa daw tigu tamben na manang ngabanua di pabendan mi barung-barung datu di patigu lantang atau labi di pabendan lakian di sura di landolalan ni tedong milotanda di lingkap tahunan di karambau taman tangana pasa tamali sulembangan atamuan di pilihan mi maagalangan atedong di tonoran maabalusun na karambau laku kuateng katedong parandan di pudukku laga gumbaya karambau pa dara aling kutuli laku lambi basamba na tedong sapanna inde karambau iko balian digente ko pampangamaluangan parandangan matoto na dandanan sangka parande tanga tibendon na layu na dandan palelean kumu atong bumanemilao tama titondo tama telebungan bulan tadi pa iya pagantianan bulanmu abadi embong bulan tasaka dandanan sangka di sanga moko balian di gua din upa napo upa paraya angga anak nadadian angga bungsu na kondo tarabang la tontongo la maluangan kada la tontongo la maluangan tingka kedena dawote tikut tamben na lipusan dakasalle iko bunga pantara nakanako bintu entasaka pangaluluan na asi-asi malilin tuna turiang na gaun di kembong bagi misan na kulipungan bulan tagi-tagiran na pandan matarik kallo kumua iko mo tidong la di pubi aburro lante aluguna pandari bolong iko mo la di pasulok barang lante sangka anak kabutuhan kulla di kuwa din upa na pupa angga anak nanadian bungsu na kondo tarabang la tuntong bi aburro lumingka daw tinguli na padang
Tontong la sulo parang lumiyo daote balulana lipusan nakasalle. Iko kudu bagi misan na ko lepungan bulan bagi na ko padang di pantilang taruh ko na ko pongke kumurro ko pati na pundo saray. Iko motedo ko ladi pamatua indu lante alu na pandari bolong ladi pabanu karulungan lante sangka anak kabotuan gula di kuadin nauba na puupa paraya na puparaya angga anak nadadian kung sunakon do tarabang lama tua indu kunturoi kuli na padang lawan ukarurungan unisungi balulangan na lipusan dakasalle kedenni lana sarak sa api buang lasi turu pilelengan na punti lasi pangalolaban maririn na bane iko todi tanda tasigin ako buku tangan si piaderan toding bulan na korara makamban ikaw matedong di sili di orang dan nalangi to alluaina di tiro tuara di olelean uran kumua kita angga to mentaun mata la tontong ki si padiong lisun na pala si balanse pun nakalepaka tang si pairisan angin membuntunna tang si pasimbuan darinding mentanetena taulan di kapadangan si toelima malabu di kawayan si sapulente batonanna iya turarabu guru mitongkonan tak enak dilla di pasenga la kapua la bitti la sugi la kalala basena dudung pindan basse kasalle to ding bulanna rara makamban ku asunduno ku sampa ana tedong tamuan na karambau pangarongko pagantianan maumpa tonna umpolino palino na indiambe tonna umposoe pasoe na inde to kumombong bulan mi sanga lami tampe daw tigutam ben naman ang ngawanua lana po sanga mintu utar bulan mi apa inde mo rayas lang at ang lamalusan na pagantianan lana po pagantian belan namang kadialan karamisa bisa ramisa bungan na to alloaina kumua ya tuambe to dipaturu-turu tuamma daw tigutam ben naman ang ngawanua daw tangga na sondong ladi sanga takin manurunna tongkonan panglayan tongkonan patandukan tongkonan tampesu bida siosona tongkonan nepantete pulio tongkonan tosarira kalumpang tongkonan tiruan andulan toming kalaatiku utole pa takin manurunna tongkonan panglayan tongkonan patandukan tongkonan tampesu bida siosona tongkonan nepantete pulio tongkonan tosarira kalumpang tongkonan tiruan andulan toming kalaatiku lating katedong parandan di burukku lagu pemematu gantun diong tepasa na tedong basena pandari bolong kada di sedan sarong bisara ditoge tambane baka kumua mapempisanna den komimani to tamatuka atau tamasolo to tiumba matallo matampu to butu ulun nasalu ti paritigina minangalambe rampo madu atakin tumambukes suntappa mu pelayuki mu palutu tombong rokko te dandanan sangka napo tiramban ninde dandanan sangka lama le goreke ulun nasalu lam bata lama le goso ti paritigina minanga lama rangke lama le golangan rokko kadelekan lama lilin lama le golangan matampu daw guli na padang labubu bangkan tang melando tang mimi batunan na kadake tulu tutombanga tengka nasara lante dandanan sangka layu ulamba na dandan palelean mapinduan na dako ke dako keri pasilagay inde may buntu mali angkatan ete kaboro sonda mali na anak na dadian solon tarapangan abung sunakondo tarapang denki manina pulalan naleseki kanung kung naterong natiba tandugo nagarambau tangalan toke kumiran tanga buami lakoto merambutalla tang lausedang sarromi lakoto makaponan nao batonan na ke di pasilagay te may buntu mali
Yona temetedongo disangkin rakana lusu di pambangan rakana gatu den di manina polalan dia batang ari kalemi tai sang zina tangalan toke komisar robudambi lakoto merabutalang anggato maakabonan nao ma bentalunna den komimani to maupa midigente to paruru mi pokinalloy parurumbi lakoto bangun banuammi kumu walatang umba murabumbu mendetan na inde edawambe tuturu-turu to mamma apanawati kutamben na manang banua labin dan daw malangka na buntu laur rimbaki ko pote di bolongan na amutang sikita melo batuanan na kiden kiram putongkon kuntongkon ni allo leko na kulam sumulena inde edawambe taden to digente to maupa kupala kumaseta rando tampak kanu punta upu tampak belu kata kini ni apa tapa lata pasulian ia lagu buangan na kumuma masih yang sambu ragata mataling aduanta mabusa palim pengaragata masuling ipa beranginta lalangan ki makaratongan lain de lama adun dumaleso masih yang sambu raga kada di sedang sarung bisa di toke tambane baka lele kau mekayo lata tole masih yang sambu uraka kada di sedan sarung si lele kau mekayo pisang si lele kau mekayo si pental li bekai batuanan nasa iyan nalan kaparentan stempel na to iyan nalan ada si pentalun di bekayoy batuanan na kumwa esa dadi lago kamu basena pandari bolong latabing pilalay kumwa kadake tu laulu tu tomba ada na pandari bolong kadake tu paruru tamay lago to bangun banuanta madongi rapa na dulu banu na tubang kyan labu gua aku toben dan pasunggungan buduku den ni maniku salaku dandan den ni maniku tingkai kalo kuku aku te tali wanno aku songso beladaran lamilana ralau soyan kadan nene bisaran na dulu di potau bunga belan na kadan nene manukala na roto ibumbang mengkailing la sampuan bisi ila lulungan lumu iya tontong la di patu balo dao te guli ina badang keden ni kadang kupakundun keden ni bisarang kupakalubamban kamu nene kupu nene makalimaana puang ada otang na langi la tontong na lamikuan la nene na lamipakilala angku palolong iminna angku poton ni kaluku na lolong tanga pakundun na tibasse tanga pakalubamban salama lago kita solanasang puang tontong umpasakiki maiku sorong lago kamu ambil lantai tontong ya tama perangi solanasang ta angkai teme tomatuan tas ya terong angkana majlis gereja Solo Pendeta angkana tama parenta sudah tama iya siba tama tama parenta to di parenta para basa angkana to barenge angkana to makaka angkana padampi angkana tulak bala angkana mintu to mangkambi sunno mo to la ko pura ken lama kira keto banua ya are iban tek kokon aku pintar ka jalan ale kande lama pesila jong kita berilan na ko sada na dulu pen lagi ya tian rek ber kita bagaimana Mayor? Ya, oke guys. Iya. Kami dari Toraja TV. Saat ini lagi proses pemakaman yaitu Nepika yaitu Mak Paliling ya, Mak Paliling sekarang ya. Ya, Mak Tambuterong so Paliling terus. Oke guys, tetap saksikan kami di Toraja TV. Jangan lupa kirim bintang untuk mendukung siaran langsung kami. Oke guys. Oke pemirsa. Sini. Oke Om. Malam Om. Om Hero. Apa? Kalau kita saja.
Oke pemirsa, terima kasih yang sudah nonton. Mungkin kita nanti kita lanjutkan di lokasi. Terima kasih.